Sanibona bafowethu. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys. Ndiyathemba ukuthi niyaphila. Nithi sanibonani nje. Sanibonani kwindawo zonke nikuzo. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys. Kuyabanda eJoburg. Joburg cold. Iyabanda iJoburg hayi indaba okudlala. Siyabona into ezenzekayo phako KZN. Siyabona into ezenzakalayo bafowethu. Sibonge nakwinyanga ezithe zaphakama. Zathi ziyocima lento lena before izokwenzeka eKZN. So into zininzi bafowethu. Zininzi izinto but ke asizange uzothasha yonke into bafowethu. Benithi nje nizobulisa. Ndizovela njengoSimba. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys. Ndiyathemba ukuthi ni right. Ndiyathemba ukuthi ni right. Anizange uzothasha into ezininzi namhlanje. Anizange uzothasha into ezininzi namhlanje. So yeah, ithi njike hlale swethu. So bafowethu indaba enjalo guys. Benithi nje nizobulisa bafowethu. Bafowethu nihlale nje emxholweni guys. Nizokhumbula ukuthi kune video endizipostileyo. Niyazi ukuthi kune video endizipostileyo. And benike ndathinta indaba yecase kaThabo Bester. Guys, ebantwini ezebekhona nisafuna ukuphinda oku. So ndiyabonga kakhulu bafowethu. Yazi uTikTok unibonisa into ezininzi. Nibone ndifollowa iGcaba Brothers, one of the family. Almost zimembers eziyi-2 baveze eziyi-3 ezinifollowishileyo after live bam ngendaba ka-AKA. So that's why bensisho last in city ezinye izinto kunzima ukuthi ndizithashe like kwi-live kanje. So kwasho ukuthi ke abantwana ba-understand xa kuthethwa ngento zabantu abadala. But still bafowethu ndiyabona ukuthi banifollowishile abeGcaba Brothers, iGcaba family, because it's 2 to 3 people enibabonileyo. So kusho ukuthi bafowethu inhliziyo yami sasayida no-AKA yabona. Even though ndisisho ukuthi into ezininzi ndiyazazi and ipower ndim kuphela umhlaba wonke ngisho noba ungambona umuntu enabalandeli abaninzi ecaweni kwasha kwacima kusendim kuphela bafowethu umuntu onepower kwi-case ka-AKA. Andifuna ukuzithetha ke case ezininzi. So nizokhumbula xa nithetha ngantoni na? Xa nithetha ngoNandipha, nithetha ngoThabo Bester. Sithathe ulive lana bafowethu odonse around 4 hours. Hayi ukuthi nizenza bright, hayi ukuthi nizenza So ndithi kwindaba kaThabo Bester noNandipha bafowethu akekho umuntu okwangithinda. Akekho umuntu okwangithinda. Abantu abaye baphakama fast xa nithetha ngo-AKA nithetha ngeGcaba Brothers, iGcaba family. Hayi iyaphakama shem futhi angendenfihle. So yeah, ndiyathemba inetwork right manje. So iGcaba family iye eyaphakama fast. Baphakama beGcaba family xa nithetha ngo-AKA ndithetha ngeGcaba Brothers because of ndazi secret ezininzi. So ndangafuna uku-expose kona ukuthi kwenzakalani, but ndanitshela ukuthi iGcaba Brothers already
iphakamile and ispirit sika AKA sinyathelelekile. So ngubani umuntu onepower yokuthi akwazi ukulungisa yonke ondweyo? Ndim kuphela bafowethu, akekho omnye. Trust me. Bangahamba inyanga, bangahamba occultic, bangahamba indawo ezininzi. Ndim kuphela onepower yokuthi uAKA anqobe. Xa kundim kuphela bazonifumana njani? That's why ndikhwaza la kuma social media. You understand? That's why ndirasa la kuma social media day and night. Yona ndlela ukuthi banganifumana ngayo. So kusho ukuthi ngendlela endingayo andina power yokuthi ndibafonele. Andina power yokubafonela ngisho noba ngabani number zabo. Kufana noNgizwe. UNgizwe ukuthi ndikwazi ukuthi agcine na like ukuthi ndimbone uNgizwe ukuthi imessage uyivile. Ndibone ngoKing Zoso xa inifonela. Ukuthi ndimbone uNgizwe ukuthi imessage uyivile. Ndibone ngoKing Zoso xa inifonela nithetha nabo King Zoso, ndingathethi noNgizwe direct. So kwindaba bafowethu leka AKA bazonithinta. Bazonithinta bona but kuleka Nandipha siye sathatha ulive bafowethu ukunibuyisela emva nje kancinci. Zoloko ndinibuyisela emva futhi kule ndaba kaNandipha because of siye sathatha ulive around 4 hours. That was the first thing bafowethu ukuyenza ukuthatha ulive othatha 4 hours and besigcwele that time ngendlela bekungayo that time. Xa sithetha ngendaba kaThabo Bester because of bendiyibreaker in details ukuthi why ezinye inyanga zingeke zikwazi ngisho nabathandazi ngisho nabaprofeti bengeke bakwazi ukumnceda uThabo Bester. Yeah, so ungena kwenu ku live wami niphume nidineke fast nenze into nizenzayo. Uzoloku semva. Uzoloku semva but abanye abantu bayamamela. Ndibone xa sikhuluma ngepolitiki kakhulu ngesikhathi beqeda ukwini ANC icomment zomncube abantu abaninzi. Ndibone ngokuthi abantu bayamamela kushwana. So bafowethu kwindaba le eka Thabo Bester is very difficult guys. Andifuni ukuniqhatha. Andifuni ukuniqhatha. It's very very difficult. Cha problem ndilene into eyi1 ukuthi ukusiza abantu engebade bakuncede andisafuna ukungenelela. Bonke bayazi ukuthi abantu I'm hungry. That's it. That's the reason yokuthi umuntu ningamsizi. Ndifuna ukubonisa ukuthi umuntu ndifana nokuthi la niphila kwijungile ngiyakwazi ukusurvive besides food yakhe because of if ufuna uncedo lami 100% kumele uunderstand ukuthi nami ndingumuntu and ngizokunikeza isikhathi sami. Yabona? So angeke uvele usukuthi ufuna ukuthi ndikuncede mali. Into kaNgizwe bendinibonisa nje ukuthi yenzeka. Masenze umzekelo ngesiphepho esibese KZN. So ndiyabonga kakhulu kwinyanga bafowethu enithenda ibona izihlupha iya elwandle iyokwenza imithandazo lebekade uyenza nama rituals nokuyothethisa ama spirit aselwandle but umonakalo wenzeka kuKZN. uSimba kasebenzi njalo. uSimba kasebenzi njalo but into ayenzileyo into enhle. I so pray ukuthi even nenamba if bekuzoshona abantu abayi50 at least ke mhlambi 5 okanye abancinci uya understand because already kumoshakele KZN. So kwindaba kaThabo Bester bafowethu andifuna ukuniqhatha. Ndithathe ulive we4 hours then breakela in details ukuthi indoni ilento into yenza ukuthi Thabo Bester abanjwe first. Then breakela in details ukuthi uNandipha ugaxele. We understand because of indaba eyibhekene noThabo Bester. uThabo Bester bekumele ukuthi alungise ezinye izinto kwinto ebeyithathile ukuthi imncedise empilweni abe ngulomuntu anguye akwazi ukuphila lempilo afuna uyiphila. So xa kumele ukuthi uThabo Bester enze endwezi bekumele ukuthi yazenza
uThabo Bester wathini wafocus aphi wafocus emalini wangabisafocus kwinto bekumele ukuthi afocus kuyo. So that's why uThabo Bester end up ela ekhona. Ake senze umzekelo. Uza kuSimba athi uSimba uSimba umbona la ku TikTok athi uSimba okay mawuze kuya straight. Athi uthi wena ufuna umsebenzi. Khawuthembisa abantu abadala bakokwenu uzobenzelani. Ubese usithi wena ebantwini abadala bakokwenu uthi xa ningathola umsebenzi ndizonenzela umqombothi, ndizonenzela utshwala besintu. Xa uqeda khona apho uthola umsebenzi. Uyabona uSimba kuncede uthola umsebenzi. Bakhona abaninzi nibatholileyo but sensisho kakhulu last year. Uthola umsebenzi. Xa uqeda ukuthola umsebenzi uyakhohlwa ngabantu abadala. Abantu abadala benzani bayacasuka. Bakulethela imessage. Uthi ngosahleli usangena ku TikTok uthi uthi ufuna abantu abazokuprofeta, uthi ufuna ukuprofeta, uthi ungena ku YouTube uphi kwabantu abathanda ukuhlola la kuma online or la ukhona nje. Or benamaphupha mhlamba athetha ukuthi bothe uzosinikeza umqombothi but ungawa understand because ilanguage ngeke uyi understand. So bafowethu into moyipromise ispirit all I'm trying to say ukuthi into yenze. Xa upromise abantu abadala bakokwenu ukuthi once wathola ipromotion uzobenzela something yenza that thing uphume ezintweni. So uThabo Bester uhlulwe nje ngondweyo. That's why end up ekule situation akuyo. That situation why is so difficult ukuthi ezinye inyanga zingakwazi ukuyithasha. It's very difficult because sayifuna umuntu okwazi ukulawula ama spirit. That's it. Umuntu okwazi ukulawula ama spirit, umuntu okwazi one power nikezwe ipower yokulawula ama spirit. Not umuntu osebenzisa umthi, not umuntu othandaza kakhulu. Not umuntu mhlawumbe waziwa ngokuthi yena ufamous let's say South Africa or ufamous ku TikTok. That thing idinga someone okwazi ophiwe ipower yokucontrol ama spirit. Ithi iBhayibheli uJesu ebethi xa ifika afike nje kuphela xa lapho umuntu athethe nje naye kuphela njengoba sithetha nje kanje. Xa elapha umuntu kwesinye isikhathi athathe nje udaka engathethanga, athathe nje udaka mixe namathe. Ipower yakhe bafowethu, you understand? Ipower yakhe uJesus eyo. Xa icommanda ingulube ukuthi ziyongena elwandle uzicommande ngomlomo. Ipower kabani kaJesus. Bakhona abantu kade benepower, bakhona abantu kade belapha bespecialize ngendlela zabo. So if unithetha nabantwana abadomo bafowethu ngicela ukuthi nje andazi unganilandeli kakhulu. Yabona that's why ndithi abantwana bangangeni ku TikTok yami because siyasithethe ngento esijulileyo. So kwasho ukuthi ngelakhe kunabantu esebekhulile abayi understandayo into endiyithethayo. Yabona ngizibabiza amagama namhlanje. Kwazoba sekuba nenyanga mthandazi eyakhona apha eJoburg eyiunderstandayo into endiyithethayo. Kusho ukuthi lenyanga inyanga mthandazi le yayicacisa ukuthi okay. So uSimba ngendlela athetha ngayo because of most yabantu nje kancinci bebeneyanto ukuthi meningathola impahla zikaThabo Bester uThabo Bester ngabuya ngizothumela amajuba wami, amajuba azomlanda, you understand? Si break around 4 hours bafowethu but I'm trying ukwenza story sibesincinci. So ukuthi story sibesincinci ukuthi nini understand ukuthi uThabo Bester funeke uunderstand ispirit ebekuso first. Uyabona kufana ndike ngibona abanye abantu bedlala lapha. Yabona bafowethu ukuprofeta into esecourt iyenzeke njengobusisho akuyonto elula. Akuyinto elula ukuprofeta into ezokwenzeka ecourt yenzeke njengobusisho. We understand? Ngoba like as prophetess yabona ifana nomuntu athi ndifuna ukwazi uSimba ukuthi usebenza ngantoni. I'm just making example. Ndiyayazi ukuthi baninzi beyenza ondwe. Xa ufika ukuthi ujonga uSimba so mawufika kuSimba uthi yamjonga uthi yamhlola. Uyothi mawuthi yahlola uSimba mhlambi ubone ezinye inkinga zakhe mhlambi ukuthi uSimba mhlambi kanye bekumele ukuthi mhlambi kanye
ulungise into zakhe nabantu abadala uyobona nje into ezidomo, you understand. That's why behlulakala most lana uprofit into ezisekhothi. That's why most behlulakala ukuthi baprofete izinto ezizokwenzeka from kwipolitiki. That's why most behlulakala ukubona ipower ukuthi uSimba uhamba nandoni. So xa nisithi ndikwenye level ndikwenye level ngoba nento endiyichaza abafowethu akekho umuntu ongayikopa ongenayo le gift. If awunayo le gift, if awunayo le gift, if awunayo le, so andanoba nisokolisa i-connection la nikhona. Indaba ndiyayibreak abafowethu, andifuna undiqhatha. Yanibreakela kancane ukuthi kwenzakalani, but at the end umuntu onale power banqabile. Ingakho mina ungizwe lishona ngelanga elimnyama nshona King Zoso xa ilapha kwi-live azange aphikisa. Cha ebesenzela nje nina nokuthi understand ngcono, ndimtshela ngekhehle la kulongizwe. Elikhehle limembathi leyo ungizwe embatho likhehle. Nimbone enenhlanhla ezingaka, likhehle liya. You understand? Ifoli yakhe ne-up yakhe ifangaba close so. Ifangaba close so ungizwe. Singancokola into ezingcono. You understand? Sendiyathetha nje ndiyanibonisa ukuthi ilento iphawu imenjani. But ke bafowethu ke akunankinga ngoba angene ibone nonke, but nibonga isikhathi senu guys. Benithinde igqithisa indaba kaNandipho ukuthi ndisamile bafowethu, ndisamile. Kwesinye isikhathi kunabantu abathi bona ngeke ngisacrifice imali yami endweni engayithembiyo. Bafowethu xa kuthiwa umzekelo lese uzosizwa nguSimba, akasho uSimba ukuthi fika ulahlela imali yakho i-triple M uzoyithola seyininzi okanye mhlawumbe kanye izinto nje sobona phambili ezizokwenzeka kuqale kusetyenzwe. Most la ku TikTok bayanifonela benitesta into endinayo, niyanifonela most yabantu benitesta ukuthi umntana test ukuthi yazi ndinenkinga esikolweni abantwana bayashona into ezifana nezo. You understand? Ngeke ndikuprofete ungakhiphanga imali because of before uzonibekela inkinga yakho uqalwa nitshela ukuthi awunamali. Why unifonela usithi awunamali? Ndibe nikwazi ukuthi yasebenza. Because of xa unenkinga uza kuSimba, uza kumi ndikubona ukuthi lo muntu lo userious. You understand? So baninzi abantu abanitesta ukuthi Simba usebenza ngantoni, usebenza kanjani. First nifunda iBhayibheli every day, into ezokwenza ukuthi ube domo. Ngizobugcwalisela ubudomo obu. Nifunda iBhayibheli every day. As I understand ukuthi uMoses ebesebenza ngeyiphi power, wazi ukuthi ebesebenza uNkulunkulu kuphela. You understand? I understand abantu bebe powerful ukuthi bebe neziphi gift bebesebenza. Funa uqala uunderstand iBhayibheli mawuzo andazi bafethu ukuthi like yandina if ungayi-understand. Yazi guys, umuntu ozovela phone esesithi mna Simba aninamali benifuna ukuza like ne problem so andiyithanda language bafethu. Ingcono mawusithi awunamali and ukudala ndisho iza kuSimba. Mna xa uza kuma usithi awunamali ngizokulinda than umuntu ozothi Simba nizofika kusasa. Iyandina umuntu wenza njalo futhi because umuntu ovela athi nizofika kusasa or nizofika Saturday, nizofika next week, nizofika next month, most yabo bafiki. But lo athethe ukuthi akanamali or lo enze appointment, ndiba nethemba ukuthi this person uzofika ndimlinde. Uyabona? So bafowethu ndiyacela ukuthi lento le yokutesta lena ndiyacela ukuthi ngeke niyimise kancane apha kuma. Ezami iziprofeto zonke ziyenzeka. But one thing engente ndiyenza kukugaxela ndenze imistake endiyenze kungizwe. Imistake endiyenze ungizwe angeke ndiyenze. Ndiyazi bandiyithethile indaba ye-ANC ifana no-obvious kum because of ndiyibonile and ndabe sendichazela ukuthi ipower kaRamaphosa inkulu eyiphi level. Akekho umuntu okwandichazela lonto. Wonke umuntu besazi ukuthi uZuma ipower yakhe decent that uZuma vele unepower. And you must learn bafethu niyiphathe system njengoba nila. You must learn from uZuma.
uyaunderstand mawufuna ukushintsha life yakho mawufuna ukushintsha into zakho is the same path le eyanjwa nguZuma ngoku endiyihambe before but andifuna ukuthetha kakhulu uyaunderstand ushiyana ukuthi benilwelane mina esami struggle ukuthi that time ndiphume entsokolweni ndiphume ekuhluphekeni yena ubig ngendlela abig ngayo ya understand ne as a former president ye South Africa so into enifuna ukuyisho ke guys dingalahlekelwa izinto ezininzi but ke anyway bafowethu nibonga isikhathi senu umuntu nje let's say umuntu if umphefu niyanitrusta kule ndaba leka kaThabo Bester mina ningangenelela abafethu ngenzeka into ezininzi but okwangoni ngakathethi into bazokwenza ngendlela yabo kwenzeke ngendlela yabo andazi but if bangeza kusimba i30 days ininzi I'm telling you i30 days ininzi kuThabo Bester because of ndazi zonke secret zabo yabona ndazi zonke secret ukuthi kwenzakalani I know ukuthi mina indone kumele ukuthi ndiyenze ukuthi babe free that's why uNandipha last imecela ibail ifanixoki nizonikhumbuza I think ibe ku last year uNandipha xa icela ibail andazi appeal something efana neyo so ndathetha and ndabese ndithetha ukuthi angeke mina kwelami side ndilwela ukuthi ndimkhiphe njengongizwe kungizwe bafethu kube into enhle ukuthi nibonisa nina but kube i mistake because of i-expectation eben expecte ukuthi uzozenza ungizwe azange azenze beningafuna imali cha zincede ukuthi ndincede ukuthi nibelana yabo so bafowethu nibonga isikhathi senu ndithi uNkulunkulu abenani Mncube kune question ebokade unayo ingathi unga requesta ngikwenza ukulina nje kancinci and guys Mncube ngicela u request because ukwanibhalela kaninzi sike saphikisana kancane so nifuna uvi strike sakho ukuthi kahle kahle ukhala ngandoni leningayenzanga kahle yabona so bafowethu salinde uMncube ukuthi if ufuna ukurequesta ndine YouTube channel guys ethi Dr Simba Lwandle TV Dr Simba Lwandle TV YouTube channel ngicela ukuthi ni support guys isakhula incinci kakhulu almost ina 38 subscribers ndifuna uva uMncube ukwanicommentela isigaba wethu okay hlalamo ungayivula imic hlalamo besilinde wena nje before sivala live Yeah, bhuti. uyaphila bhuti wami Yaphila unjani mkhulu? siyaphila hlalamo ndive ukhala last ngesikhathi ANC like beyiwina ndive ukhale awu ngicabanga ukuthi Uxolela mkhulu. So samntana man. akunankinga hlalamo akunankinga siyamva ukuthi hawu sekusebusuku phela hawu ndithi ndive ukhala hlalamo kho nichazele kahle nje ukuthi bekwenzakalani Hayi no bengakhale esathi kabe ndikukhumbuza ukuthi wawutheni. Ngoba utheni urecord lo live nawo ndiurecordile. ya icacisa akunankinga until lento nifuna uyihlamba manje Imake wathi wena iDA izoba unumber 4 ya ku-Alex Lentuzela. Nathi mina soze iDA ibe number 4 ANC izaba unumber 1 DA ibe unumber 2 wathi wena never iDA ayisoze ikwenze lokho kodwa ndibona ongathi umamele ulive oyi-1 because of ndiphinde ndayiphina indaba ye-DA it's just xa ndiyibeka kunumber 4 xa ndiyibeka kunumber 4 ndiyikhumbula kahle but ndiyendawuphinda ulive I think 2 times or 3 times ndize ndawurecord khona kumavidiyo wami ulive wokugcina la benzisho ukuthi iDA beyizoyithatha indawo but uRamaphosa unepower uyabona uRamaphosa ndayichaza ukuthi
yona i-ANC inepower ngokwayo but uRamaphosa inepower more uyabona ne ngokwakhe ngoba usafe and futhi iphinde futhi i-ANC imenza abe safe andanobe iyavakala na Hayi kusho ukuthi isiprofit sakho satshintsha mkhulu isho kanjalo. Siye sashintsha khehla lami ngoba ndize ndachaza ndathi hayi Tshintsha kanjani into esiprofitiwe ayitshintshi kodwa mkhulu. Ndithi mina xa ndiprofetha izinto khehla lami andiprofethi into beyivele izokwenzeka uyabona ya ifana nendaba kaThabo Bester noNandipha hayi ukuthi bavele bevele bezophuma abazuphuma khehla ndifuna ukuqhatha kumanje bazama ukwenza appeal na okay ya but angeke baphume ngokwesiprofetho nangendlela uNkulunkulu nangendlela izinto zizokwenzeka ngakhona uyabona abanye abaprofeti baprofeta into beyivele izokwenzeka you understand okay hayi ndiyakuva ke ngoku mkhulu hayi noko ucacisile andithi iBhayibhile ithi khehla lami ngendlela mina understanda ngayo ipower yami ithi iBhayibhile uJesu wathi mefika kwihlahla semikhiwane wafika isihlahla singakavushwa uya understand ne wafika isihlahla singakavushwa semikhiwane wafika wasiqalekisa so elalizwi lithi wafika wasiqalekisa kusho ukuthi bekuyipower kaJesus elizwi elelithi ulendo uJesu wafika kwihlahla semikhiwane elambile efuna ukudla wafike waqalekisa soma same time isihlahla sakhona kusho ukuthi bekuyipower kaJesus yabona so indaba ye-DA nendaba kaThabo Bester izinto ezifana nezo ukuthi into bevele izokwenzeka angeke ngicharge bafethu lesend keep 150,000 from kwimali encinci nayo ngenxa ngento beyivele izokwenzeka ananobe yavakala nakhehla lami ndikuvile mkhulu amen siyabonga kakhulu khehla lami uNkulunkulu aqhubeka kubusise ndiyabona nomelodi sithathwa sibeka pha ku-3000 ndithi uNkulunkulu anibusise nje anibusise nyani khehla niphile mncube ndiyakubona lokukhona isosha khehla lami yebo mkhulu hayi ngiyabonga mkhulu amen siyabonga benobusuku obuhle nomndeni siyabulela kakhulu thank you amen bafowethu ngibonga isikhathi senu guys ngibonga isikhathi senu benithino ngizama ukuthi ndive nayo umncube because ukuthi ukhala ngantoni ngoba ndiyazi ba indoda lokho ikhona ko live bami and into yayifollowa bafowethu indaba kaThabo Bester ije ngibandisha ukuthi hayi ukuthi into beyivele izokwenzeka uyabona so unless ukuthi bangadibana but angeke ndisithethe kakhulu ukuthi mabadibana nomuntu onjani but into eyenzakalayo if bangeza kumu ngizobasiza ngendlela enibasiza ngayo and bazophuma kumu but anyway bafowethu ndibonga isikhathi senu kusasa ilento ishayile ekseni kwabangenayo ndithi nilale kahle uNkulunkulu anibusise bafowethu ndiyabonga kakhulu